Antibacaju nas sve morate da morate da imate povrat, jutro ćete možete da primislite u dvojke i sad veoma srce i u njima obrata. Ovaj današnji sastanak i može da bude dosta pitanja, dosta razloženja, da neće moraju biti vrlo kratki, problemski, da nam nas ne da. Molim vas, nekoliko pitanja ovdje bilo spominjane, mi ćemo nastavljati odraditi od pitanja ljekara, municu za podršku i tako dalje. Pitanja na koja ovog trenutka želim da se odraditi prije 5 časa. Gospodin komandanti Bačeto, vi morate prvo biti spremni na sve. Vi morate biti moralno pripremljeni da biste posebno spremnosti. Vi morate znati da idete najtežu bitku, da idete u odsutnu bitku, da niko ne garantuje za svakog ovdje prisutni. Hoće li to raditi sa svih? Moramo biti spremni da najbliže svoje saborce, saradnike i dugogodišnje prijatelje dignu materijalno. Moramo biti spremni da vidimo odvaljeni dijelova trupa, razvijene glave, ubijeni kožu i tako dalje. Ko na to nije spreman, neka se priprema i neka toga bude djela. Emocije sa vama ne smiju. U jednom trenutku žar borbe ili neuspjeh borbe ne smije vas dovesti u prvu liniju da svojim prsima idete da prikazujete si kao katastrofe. Vi vidite komandanti. Vaša mjesta se znaju mjesta. Vaša mjesta su na komandi mjesta. Ja neću da vas gubim bez potrebe, niti bez razloga. Jer gubitak komandanta bataljona je gubitak bataljona u cjelini. Ja polazim od pretpostavke. Svi koji su pošli s nama su heroji. Svi su dovoljno hrabri ljudi, pogotovo komandni kadar da moće da izvršimo nekako. Tu nema nikakvih dilema. I ne trebate se dokazivati ni meni, ni mi. Ja vas vidim u lakšoj ulozi na prvoj borbenoj liniji nego komandor sa 500. To da vam inače. Ja smatram, što reče naš prijatelj malo pre, da vi imate snage, da imate muda, kako bi Ćirilcom rekli, da izdržite najteže. Drugo isto tako gospodarstvo. Morate se pripremiti i dići na visok nivo moralnu jedinicu. Morate im isto tako reći. Dobro je Pavlić rekao, ne nudi vam ništa dobro. Nudi vam suze, krv i sve ostalo. Ali stoički, herojski, hrabro podnijeti žrtve dok vi će sigurno doći. Vi znate, evo rečeno je, oni imaju 3 VBR. Tu prostoriju koju poklopi VBR, tu mora biti gubitak. Tu nema nikakve dileme. I sad ti morate biti svjesni. Nema, pogine jedan, pogine dvojica, braće 14. To ne priznaje. Idemo naprijed. Jer te ljude treba osvetiti, a neko koji će vježati sa radići. To se ljudima mora reći. I mora se znati. I mora biti spreman da svog mrtvog druga na rukama nosi sa njegovom krvlju na tvoj odjeći na spotijanje. Sve ostalo su lijepe priče. A lijepi priče u ratu nema. Sve su čuti. Na to pripremite ljudi. Drugo, mora svaki borac sebi znati pružiti prvu pomoć. Tražim popodne danas da se ovaj ljekar maksimalno, odnosno ova 2 iskoriste, medicinske sestre, po bodovima, neka se izvrši, neka svaki borac zna gdje mu je arterija, gdje može zaustaviti obilno krvarenje, kako može da prebije svog ranjenog druga. I sebe sam. To mora se naučiti jer danas ima dovoljno vremena. I sutra. Mi ćemo nabaviti dovoljno zavoja, prve pomoći nije dovoljno ljekara, mora biti još sanitetskih osoba. Sve će to biti. Ne danas doći sutra, ali mora biti. U četu bi trebalo da ide po jedan medicinski radnik od sanitetskih sestara. Na komandnu mjestu četu. Sljedeće, vrlo važno da znate. Čitav prostor je posjejan minama.
Sve su napravljene do savršenstva, povezane, posebno potezne. Nije dovoljno da će poginuti onaj gdje se tu nalazi, nego gdje se zapne za kanal, počne na 15-20 metara da gdje stoji. Nema šutanja predmeta, niti ničim nogom i osnovu. Ostaće bez nogu ili bez života. Mora se proći onda kuda prođu pioniri i kuda postoji već obezbeđen prolaz. Ali ne zaboravite, svaka prepreka, pogotovo minsko polje, se štiti vatrom od strane neprijatelja, odnosno od onoga koje ta minska polje postavi. Drugo, ne pipati ništa prstima. Molim vas, prenesite moje naređenje. Nema uzimanja nikakvih predmeta stavljanjem u džepovi u vučarstvu. Nakon završetka operacije postrojit ćemo jedinice i preglede ko šta je dobio. Ljudi ginu zato što uzmu flašu viskija koja je minirana ili što ulaze otvaraju ormane gdje se nalaze skriveni pojedinci koji spremni da daju svoj život i sjeku rafala. Tu smrt ćemo smatrati kukavičnu smrt. Ništa ne smije da se uzme. Ništa. Jer pođimo od pretpostavke da je sve ništa. A sve je minirano. I to ljudima prenese. Treće, imat ćemo veoma jako artiljerijsku paku. To se mora znati ljudima također prenese. Mnogo jako. Jako nego i nad bilo koju dosadašnju. Imat ćemo ispred sebe, odnosno sa sobom, ljude koji su vični ratovanja i ljude koji su neustrašni. Evo Isak je funkciona jedna jedinka, danas ste poučili s nama, gdje ćemo se gledati. Život tvoja mora doći jedinci sviđa. Ljude koji hoće i koji znaju da rade. Možda će biti sa prvom i sve će imati malo teže, ali vidite i samo da se zna. Morate u jedinicama imati ljude koji imaju snagi da povuku ljude za svoj. Morate identifikovati slabiće, kukavice i oni koji će defetistički djelovati povući jedinicu za svoj. I tako morate identifikovati. Ako znamo da će nam namijeti problema tamo u borbi, ajmo ih vratiti nazad ne gule kroz. Jer su dovoljno hrabrosti svojili time što su prošli. Treće, imate mješovitih jedinica. Prihvatite te ljude kao Srbe, bez rezerva. Oni su opredijelili, oni su krenuli i oni su se odlučili. Nemojte na tome da vam se sije peti. Molim vas, samo se reprezentaciju spremna. Kad je u pitanju morate neki. Već raspolažem informacijama da postoji sljedeće razmišljanje. Prvo, milicija nam nije obučena za borbu. Ja sam ih suprotno i smatram da je milicionar imao više prilika da nauči svo oružje, više prilika da uči strojevo pravilo i prolazi svake godine kroz obuku, nego onaj sobanin koji je došao od ovaca i koji ne zna ni šta je PAP, ni šta je AP, ni šta je PM. Prema tome ne prihvatam to kao razlog. I to sa svijeste do korijena. Svi smo mi vojnici, svi smo ratnici. Imali su prilika da budu učili, a sad je prilika da dokažu ono što su naučili. Znao bi kako se prebaciti po grupama i šta je masivna disciplina i gdje može sakriti glavu i tako dalje. Kad smo ih tjerali da pravi rovove, to je bilo smiješno, mi smo bili budale, starešinski kadar i tako dalje, a sad glavu i noć cura iza svake strane. To će naučiti. To smo ga naučili, a sad ne pokaže praksi. Prema tome to ne prihvata. Drugo, ima i sad razmišljanja da su nam vojne starješine vuče na vatru i tako dalje. I to a priori odbijam kao netačno. Moramo početi od pretpostavke da ovdje prisutan kadar ne može politi na ruke iskusnim vojnim starješinama koji su naša braća. Ja Peovića doživljavam kao rođenog brata. I ja u njega imam povjerenje. I on zna više od mene. I to ne treba staviti i ne treba govoriti ne. Data sam još trojica pukovnika. Sve u ratu dokazali starješina. A izvinite, ne treba da počne na ratovanje i takvih i sve ostalo, jer je to nauka više od njih. Ali se zato vidi koji ste nosioći osnovne aktivnosti, ali će ovdje godine da se planiraju i postoji. Na tome i to vidi. Ja kad bi igrao nogomet, rado bi u svom timu vidio i Savičevića, i ne znam, on je sve samo zaista i on je veliki student i tako da. To je garancija uspjeha. I nije bez razloga naše timu pridu rasta. Ovo pojačanje koje se žele. I to a priori od licu do 20, jer je to defetizam koji nas može.
a onaj ko dati vaša donaciju, imate komandire cesta, radite sa njima da date moje sve. Nemojte da kukavički poregnemo s ratom. To nije došlo da crpi ubitke sa kojima će se morati računati. Razračen je ulogu svakog pojedinca u jedinstvu. Nije to bezrazno je to rekao. Moramo znati kome je lijevi sud, ko je u odjeljenju prvi, ko je drugi, ko je treći, kome je lijevi susjed, kome je desni susjed, da mu stane glas, jer je i magla, i noć, i mrak, da noći će se i tako dalje. Izgubit će jedan drugog izbira. Izgubit će panika, ali mora biti taj koji će prvi mu pripeti u pomoć. Mora odjeljenje znati kome je levo i desno. Mora god znati isto. Mora sve tega. I to da znamo. Veza je sada na istinu. Veza mora bez prekonošnučanja. Odmah želi to što ti fali i traži, pozivaj, dogovaraj, uradi sa signala, ne znam ja, razgovornik i sve ostalo, ali nema bez toga. Prema tome, gospodo, ukoliko imate posebnih zahtjeva i jedinica, nemojte dozvoliti da mi biti vode politike. Ovo je rat, politike nema, zahtjeve ćemo poslije da primamo i dovačamo. Samo borbene zahtjeve. Poštovite se na stare provedene kadrove, stvorite jako uporište u šetama, vodovima i odjeljenjima i mislim da zadatak je unapred već na neki način sigurno. Povlačenja nema. Digli smo i dobroljski bataljon, stavili ga u stanje pripravnosti, na tome idemo sa maksimalnim snagama na ovo područje. Toliko. Hvala gospodine načelniče. Pitanje nema. Komandant.